FIFA World Cup 2022 final chu December ni som pariat sang ni som ni pani pathian ni sandare la chanve hian Lusail Stadium Argentina le France ten an khel don ta a team pani hi tumni ve champion to anni ba ka tuntum in elna tanma atanga champion rin kai phak ve anni awangin dream final tia chal thei ani hial ome Argentina team hi kumsang zakwa somsari pariat khan anlo champion to a tin kumsang kha zakwa somret paruk khan Maradona hovin an champion boka France hi chu Argentina in World Cup trophy tumni an choi nu kumsang kha zakwa somko pariat khan World Cup an thlen tumin an champion a chuta chuan Zinedine Zidane apoi mo hle maya tin chumi atanga kumsom ni nu kumsang ni som pariat Russia World Cup khan an champion lebok Argentina hi FIFA World Cup tumnga final an lut to a tum ni an champion a ma se tum thum chu runners up an ni a World Cup masabel kum kan sang hazakwa som thum khan Uruguay ne lavin panina an ni a kum sang hazakwa som ko khan Germany ne lavin panina an ni le a tin kum sang ni som pali khan Germany vek ne lavin panina an ni le bok France ero chu World Cup final an lu piang in an la champion a tumni final lu to in an la champion ve ani kumin sang ni som ni pani FIFA World Cup ka tara finalist pani Argentina le France ten final lu tura an kalkong hetiang hian han soita ila Argentina hian an match masabera Saudi Arabia chu 1-2 in an helawa hemitum hian Lionel Messi chuan penalty atangin goal athun a match ni na Argentina hian Mexico 2-0 in an hea Lionel Messi le Enzo Fernandez ten goal an thuna match thumna a Poland 2-0 in an hele a hemitum hian Alexis McAllister le Julian Alvarez ten goal an thun ani second round of 16 Argentina hian Australia chu 2-1 in an hea hemitum hian Argentina tan Lionel Messi le Julian Alvarez ten goal an thuna quarter final Netherlands nen hunpangaya 2-2 a anin he tok nuwa tiebreaker penalty Argentina an chaka semifinal an luta semifinal la Argentina hian Croatia chu 3-0 in an hea hemitum hian Argentina tan Lionel Messi an penalty atangin athuna Julian Alvarez an goal ni athun bok finalist pakhat jok France chuan an match masabera Australia 4-1 in an hea hemitum hian France tan Adrien Rabiot Oliver Giroud le Kylian Mbappe ten goal an thuna Giroud hian goal ni athun ani match ni na France hian Denmark 2-1 in an hea France goal ni hi Mbappe goal ve ani a an match thumna ero chuan France hian Tunisia an helo thung round of 16 France hian Poland chu 3-1 in an hea Giroud an goal khat le Mbappe an goal ni an thuna quarter finals England chu 2-1 in an hea France an Germany le Giroud ten goal khat ve an thun ani semifinal la France in Morocco 2-0 in an hea France ana goal khung tu te chu Theo Hernandez le Randal Kolo Muani te an ni Argentina le France hian group match voi khat ve chaklo an nei tina ani chu Argentina le France hian final lut tura an jin konga player poimo big pani an oma Argentina tan Lionel Messi chu apoimo fala France lama Kylian Mbappe chu apoimo bok an ni tluka poimo dang an omlea chung te chu an coach ve an nia Argentina coach Lionel Scaloni le France coach Didier Deschamps te hi an poimo na soinep thei ani lova final thleng tura an kalkonga an ni hi thuak bur an ni tin kan soi thei ove France manager Didier Deschamps hi ain khelain player mu nom big tia soi tur ani lova amma ero chu team khai khom tu tha tia soi tur ani thung FIFA World Cup 1998 khan Zinedine Zidane le Thierry Henry te an langsara no moi choi tu maseber ero chu Deschamps hi ani Manchester United legend Eric Cantona chuan Deschamps hi water carrier ti in asoya
tui petu tia soi chu langmoi lo veu thei ma se kantona hian desam samhing a phua chan hi a khel dan wang jok ania desam hian a king puite ball a chu sak thiama ball keng rei lovin ama aya ball thiam jok rang takin a pethin desam hian no moi a choi thei phian maya Marseille le Juventus tan a khel line league title ba ka Champions League no moi a choya Chelsea tan a khel line FA Cup no moi a choi bok aro puina tak ero chu World Cup sang zakwa som ko pariat le Euro sang ni kha ania no moi a choi ve a French player of the century an thanna po pakwan a omin Eric Cantona chunga a ani football khel achol san nuwa team en kollama akal zuya Monaco chu Champions League final hial athen puya Juventus po Italian Serie B a champion puin Serie A akai puya Marseille po no moi a choi pui bok Euro sang ni som pania France an che thalawa de sam hian Laurent Blanc thakin France team en kol chun zoma major tournament an khel masak ber Euro sang ni som paruk khan final lutin Portugal laka an van duai hlau thunga World Cup sang ni som pariat a ero chuan an phu ange in Russia rama an champion ta ani Argentina manager Lionel Scaloni po player ni in a in khel thin lai chuan right back ani a Argentina tan voisari a khel pha ani sang ni paruk World Cup a khan Scaloni hi Argentina squad a atela tuna a player poimo Messi tenen player an ni ho tina ani chu Scaloni hi awanglai kumsang ni chokhan Deportivo La Coruna a khela kha mizoten a khelna club countryat lar de bertur chu ani ome ama hi player langsar le thatia hi pa soitur chu ani ran pa lova ma se atheina ero asang ve viau tho ani kum somli palimi Scaloni hian kumsang ni so panga khan in khel achul chana George Sampaoli nuaya Sevilla coaching staff zinga atela Argentina in Sampaoli anlak lu khan assistant coach na achel zuya World Cup sang ni som pariata an che thadlo nu khan Sampaoli mun ruak lu in Argentina ain kol zuita a November sang ni som pariat khan Scaloni hi Argentina coach nget ni tura lak lu ani Sampaoli nuaya Argentina in major tournament an khel masak ber kumsang ni som pakua Copa America a khan Argentina chu pathumna an ni a chumi atanga kum ni nuwa kumsang ni som ni pakhat khan Argentina chu Copa America a hian Brazil ne in a champion tuita ani kumin June thla khan South American champion le European champion 10 anin khel thin a South American champion Argentina hian European champion Italy chu 3-0 in an ne bok FIFA World Cup sang ni som ni pani Qatar hian final a tu tenge lutang information nge an manang ti soilok thei ani lova amai ro chu rin lockdown ero chu a om ve thowa tun kum World Cup a hian France hian in elna voiruk an khel towa voinga an chaka chunga chuan an formation man chu 4-2-3-1 ani a group match nung ber a Tunisia an nelowa hemi an khel don hian round of 16 an lu to awangin player an thlak loka an formation po 4-3-3 in an khel ani Les Blues hian final la po formation an man thiam sa 4-2-3-1 hi an man nge arin oma player lut tur tamjok po a riat thei mai ome captain Hugo Lloris chu singhak anile nge in arin oma defense laya United player poimo Rafael Varane chu a nge arin oma akop puitura hian rin thiam ahar angrenga Upamecano ain lan thei don lo wangin Ibrahima Konate alu arin defense ma midfield ta Adrien Rabiot le Chouameni an omarin oma chungmi te ma chuan Kylian Mbappe Antoine Griezmann le Dembele te an anga forward striker ero chuan Giroud ani ang Argentina ero chuan Scaloni nuaya hian kheldan nget formation nget an nei lova an king puite milzelin kheldan an thlak thin Scaloni hian Australia an ne tumin 4-3-3 formation amanga Netherlands an ne tumin
defender lai pathum hangin 3-5-2 amang thunga Croatia laka 4-4-2 amang le thung finala an in rem dan tur hriat thiam a har sa hle goalkeeper a chuan Emiliano Martinez hi khoi chet thiang lo ania penalty shoot out an thleng ani hlau phei chuan an ma chuan tur ani le ngei don defense laya Nicolas Otamendi komsom thum pali mi chu a khel ngei arin oma City defender hlui hi alak tangkai hle Otamendi copy turin Christian Romero ani ngei arin oma tlarnung veilama Marcos Acuna Sevilla wingback chu aron kir arin oma chuti rolin a omlo laya a ai o tu Nicolas Thlirlâwkna ero a khel thatak zeta Acuna hi a ol thei bok tlarnung dinglama chuan Atletico right back Manuel Molina a khel ngei arin om midfielder Atletico Madrid midfielder Rodrigo de Paul chu player langsar ber ania a khel ngei erin oma ani hi Argentina player jinga pass nga ber tlan tam ber king puite dang chat ngun ber le thiante pass chei tura ball pot thaber ani de Paula kopui tur hian Brighton midfielder Alexis McAllister le Benfica midfielder Enzo Fernandez te anlu arin oma tin PSG midfielder Paredes alut mai thei bok forward a chuan goal nga khung to tu Lionel Messi le City forward Julian Alvarez te anlu ngei arin oma midfielder a in rem dan zirin Di Maria po alut mai thei bok soito angin kumin World Cup a hian finalist team Argentina le France a hian player langsar big an om ve ve a Argentina lama Lionel Messi a oma France lama Kylian Mbappe a om ve thung Lionel Messi hian aro pui to na zong zong nem heta tiro pui le zual turin World Cup a hian champion amamo ngei maya chumi hlen chuak tur chuan match khat chak alamamo ani Kylian Mbappe telna Les Blues hi an champion le ani chuan Brazil an champion zone to angin World Cup a Brazil dota champion zone thei masaber an ni don ani Lionel Messi hi player thachung chuang big ania mi mal choi moina don tam lama phei chuan tu matluk phak lo no moi choi tam lama po midang chunga leng ani amma ero chu fam kim lo na khovela hian fam kim lo na ala nei ve tho mai Argentina tan a hlo tling tok lo anti thin nikum mai khan avoi khatnan Copa America trophy a choi to a tuna adu thu sam ero chu World Cup no moi choi le ani tun World Cup a hian Messi hi a champion ani ngat chuan Diego Maradona ain aro puizo ka angai thei hialang Messi hian Qatar World Cup match nung ber tur ti in alo soi to a football a khel hun chunga hun poimo ber tia chal ngam ani ang Messi teammate Argentinian midfielder Rodrigo de Paul chuan Argentina tan kanin khela chuti rualin Messi tan po ani ti in asoya atusoi hi a player puitale Argentine mi puitam takin an pumpui arin om World Cup tran ma atangin Argentina thom aliana middle te hriat khop ani France striker Giroud chuan Messi hi player ro pui bi kani ma se athing nuna zan lim om ber aman kan rem ti don lo dan kan tum don atia Les Blues thuak bur Antoine Griezmann eroin Messi chau nilovin player thadang som an ma chon tel tur thu asoi ve bok France lama chuan Kylian Mbappe hi player poimo le NB ania player langsar ber ti ngam ani ang World Cup sang hi sopreta khan a champion to a khamitum khan kumsom pakomi chau alani nge a chuti chung chuan player poimo ber pol ani World Cup sang hi sompariata quarter final kha kanla thrianga khati laya rol thar tlan chakzet mai Mbappe khan Argentina tlar hnung apal dar ne le maya anin ton hununga Argentina player then khat kha anla oma an coach ero adanglam to thung Scaloni atan Mbappe vendan tur hi thil ngai tu tur poimo tak ani a ache ranba ka atlan chak em awangin atan mun ol siam sakchi ani don lo tlar hnung sir lama ton thiat nei tha an poimo don ani tuna hian Mbappe hi kumsom ni pathum mi chau alani a
football in elna ngai hlutlo bera voini champion turin match khat che chak alama mo a tun tuma hian a champion le ani ngat chuan Brazilian legend Pele angin voithum a champion lawang ti soithei ani lo heti lai hian Griezmann le Giroud te soi mai athiang lawa ngai tha athiang lawa Griezmann hi forward nunga om ani a ball sem athiama afinga a ball afing thin le a goal la khung lo ma se assist voini anei to a France dan player poimo ani Giroud hi a poimo em mai boka club lama duangin che thatok to lo po ni se France ramtan ero chuan a poimo takzet mai Giroud hi apaliana asanga ball kanga ahlawom em maya chuti lai chuan ball kang lampang hi Argentina lampang chaklo na aloni vele hlau bok nen Argentina mid defender Otamendi le Romero tetan ven hau tak tur ani nge yang le kumin FIFA World Cup final hi Lusail Stadium a khel ani don stadium chung amuna in khel en tu tetan sum nei ve tre tro angai don ticket man tober chu India poisa in chengwe khat sing ni sang sari man ania atlom berpo sing khat sang rukman ani heng ticket te hi chorualin ticket pakhat man chu cheng sing ruk sang sari vel ani don World Cup nei to a chuan ticket man atober trum ani final khelna tur Lusail Stadium a hian mi singriat sangriat zakwa som ruk paruk an lenga mipui an khatne hle ngein arin om FIFA World Cup sang hi som ni pani final Argentina le France ten an khel tura hian in khel thunun tu tur final match referee tur chu Simon Marciniak ania aming hi kalam dikin kashabik lo kalam dik lo pal ani chuan min lo hre thiam don nia ama hi Poland mi ania assistant referee flag keng tu tur te po Poland mi ve anni Marciniak hian kumin World Cup a in khel aham to a fak a hlo viau maya group match lama France le Denmark in khel akai hroi to a hei baka hian Argentina le Australia ten round of 16 an khel chu alo kai hroi to bok Simon Marciniak hian kumsang ni som pathuma tang khan FIFA hnuaya match lian en kolna alo thok tan to a abul tan atak ero an ram league a ni in kumsang ni pakua khan na alo thok tan to ani ama hi referee thatak ani a FIFA referee chairman Pierluigi Collina po in aring tok hle ani kumin World Cup a hian final khel tur Argentina le France atangin golden boot dong tu tur an om ngei don ti achiang to a Argentina chuan vor Lionel Messi chuan gol nga khung to in assist voi thum aneya France chuan vor Kylian Mbappe po in gol nga khung to in assist ero Messi ain anei thlem hreta assist voi ni anei to ani anni pani kara hian Argentinian striker Julian Alvarez le France striker Olivier Giroud te po ngai tha thei an nilowa anni hian goali ve an khung to a ma se assist an le nei lo ve thung ani ole kan du to kanga FIFA World Cup sang hi som ni pani Qatar final chu December ni som pariat pathian ni India sana a zandariat le achan veya khel ani dona he hun hi khovel pum puya mi magta duai telin an endona Mizoram atang point mi nuai telin an endona dream final tia soithei ani boka amu nom hle ngein arin oma ram kantan jok tan lo au khek ve tuar po ni ila a om lo lem lawang chu khovel nga hlel khovel en nom ro pui ani miau alom le